Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Uwa pencengai Syiem, ubala job yak election MDC, na mau khar pentor umkra constituency house nam araja ka khandai. Mentaka kenti ula persang laga Jong kabok kenusib banyakun yak election, syaka yang dorba tauan ke jala na pentor umkra constituency hakasin ke beningkong ya. Hakajing akran bikilat petai kubuar hadin bala pendap yak jing tap kerteng ha office jong deputy commissioner ke East Khasi Hills district. Hakahnyau tarik urumpang arja arpulai. Uba pencengai loang baganu-ganu parti Pher. Bat unu sumbal ru Pher, Tangba ke Shong ha ke Nongrim, Jong Nongïalam, bandan ke jingmut ke baskem nak benta ban pet ya ke bahar miat, Jong ke pai ba hapok ke konstituensi.
I, Commissioner Syiem, having been nominated as a candidate, fill a seat in 40 Kano General Seat, Legislative Assembly, to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kaji le dengan try di situ ya bantuan Indonesia. Iya kaji le. Belum apa dong kita ini bukan kita ini. Kasih ngaji presiden. Ini kebentarung kena. Ayo kita slogan di baik pak minta kalau nak kebentangan koi kapa. Dari pikiran jadi di malam. Dilantik kesempitan. Tapi orang ngaji di kaum babung di. Juga pikiran jadi di pun sama. Dan kami di playground. Nang tagi babun ki samna ki batre ki kam ber dan kami ki kam di train ki kenala pan ki seprang mata ki babun ki isu ki haban penduduk berada benta kam dan nang single college abang itu kam ada ban upgrade di dia high secondary school di college nang bakal diap subun nang kam dan penduduk isu nang benda kan college babun ki isu Kano ka ba yang ibu kan kejia. Apa kano ka kejia ada larang ini kaya sitam kanam dom juga. Ini kemudian sekarang bakal lagi itu ini. Babun ini program ini good fight. Nama apa namanya kan paling dengan good fight. Ada yang gambar ini good fight. Ayat program good fight. Bon di versi ini good fight.